Panalan salam, sir kanusan ang mga layo kakipag-adatan sa nganayan na daakian na ngayon tano pistok sabab si sayang ayakya failure ayang negosasyon sa ayabu kabaya United States of America na subuso kabaya Iran sa tandang tano sa mapiapa makingan na masakaw explain khabar sa basan ranaw. Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi said the current round differs from previous negotiation, citing history of dishonesty, deceit, and breach of promise by the United States. Peter wag yang Deputy Foreign Minister si Kazim Garibabadi. Peter yan nagyang atigyan na ayamanan niya nakapapantagan bitiara. Current round differs na ayamanan yan na ibang-iba ito sa napag-usapan, citing history of dishonest na mata naging mga tao tigiran na mga bra kaya mga tao breach of promise ayamanan yan na supa kaniran sora nga wayamanan yan na diran di itiroon kaisa kumiyaw na inong miya din nagyang na street of miad na nga nabitira sa Pakistan, sabab sa miway si Trump, auging Amerika, ko sapolo ayamanan yan na di man naging Iran. Anyway, ayamanan yan, aya kapasadan ro, na so, nga na sisper na pagbisan ko sapolo ay nila pag-Iran. Namiiniugang Amerika. O rin yan nakataya. Ayamanan yan na breaching of promise. Siyo pag-Iran. So ayamanan yan na ini-promise Iran. He added that the Iran's threatened position, military, strategic, and political, has reshaped the dynamics of the talks. U.S.-Iranian reject final and best offer. U.S. Vice President J.D. Vance said the negotiations failed because Iran refused to accept U.S. term. Kauto, giya. Kata, tumyanasi. Mapasang, negative, uba ka-achieve. Kata, Peter Uyaki niya, Vice President J.D. Vance, Vice President ng Amerika. Miya failure atigyan so negosasyon sabab sa giyang kaya Iran na danyan kuwa aso kabayami. Isin na rin na kalalalungan. Saka ko na rin gira-girero na. Peter wag yang kaya emanan niya na Vice President. Si J.D. Vance. Atigyan na said the negotiation failed because Iran refused to accept the U.S. term. At isa man ito na, the negosasyon. Kaya buo ka ba yan na? So ka ba Iran? Gumyanat siran sa yaman na niya na Amerika aksi pandaw. Shoutout sa 10 star. Oh. Gumyanat siran ro na, diran lebat eh. Besides, giyang nga Iran na madakla tanto ay manan yan na nguta miya panutulog ito last tapitiro ang manan yan na miyagalin sa strategy diskarte aging nga Iran asarbu ka adna kapasadang kiran. Pamana miyag baba so inibaba Iran sa mga kabay Iran. With na did na imaparo sa giyang kaya Amerika sabab sa kataya. Peter Oyakin niya Vice President Amerika at tigin na miya failure so yamanan yan nasispire sabab sa datarima agyang kaya Iran so kabayami. Negotiation failed because Iran refused to accept our term. Aymanan yan. Ito na, da negosasyon, aderang bulubati so kabayaran. Kaya man na negosasyon, na di kanu dito na, ubod na, manan yan na meet to, middle of the way. We just could not get to situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think we were quite flexible. We were quite accommodating, he said. We just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our term. I think
we were quite flexible. Ay man na niya, nagyang kaibig sa mga tao, na aya pipikir ni Ran, o ay, na makamasiran ro na immediately na pag-accept na Iran, so kabaya Iran. He described the U.S. proposal as a method of understanding that it is our final best offer, adding, we'll see if the Iranian accept it. Koto, o pa man na aya pag final offer agyang Amerika. Asira ni di mamang ni sa ceasefire. Sira ni di mamang ni sa deal. Babutig Iran sa kaya ceasefire. Siya kiniya Vice President G.D. Vance, naila ni manigira ditero. Ayad na kataon niya nun, nakatutulungan niyan sa palo niyan. Kano ko niya naging Iran. Nung tabo na, sira ni di mamang ni sa ceasefire. Kata so Peter Iran. He described the U.S. proposal as method of understanding that is our final and best offer. Peter Yaki niya Vice President Vance. Agyang gaya tigyan Amerika US proposal nagiatigyan na method of understanding. Okay tigyan na yaman na niya na kasi sinabutaan agyang makambubala. Gina natigyan our best offer. Gina natigyan pinakamapya kiupirami, kibugayami. Ading, we'll see if the Iranian accept it. Ang pagilayin tanod natigyan, agyang na nila pagami, ubag yung Iran na ba niyan pag-accept pa. So sa mga ito, gitod ni mapipikiro, ay kataoron niya kaya Vice President, na ba kaya ay pre-port kiran, na miya 99% na miya 99% na man niya na miya gina ni problema. Sa agyang nga na mga pupurusan, na i-report kiran na yaman niya na 90% agyang nga sinapang, bato agyang iran na obliterate. So yaman niya na mga defense force iran, defense system iran na obliterate. Udi na miya penas, miya binasa. Apiterop ni Trump 100%. Gina ni problema san. Ugid na si sa ground na negative. Tiba peso kaya pakaroy randuma po sa ngayaga pa Iran na. He also noted that US President Donald Trump was closely involved in talks, saying he spoke with him a half dozen times. A dozen times during the negotiation. Kuto. He also noted, itiro agyang ayamanan niya na si Vice President, asyatigyan si Trump was closely involved, man, na pa kaya di sila ni makimbitiaray na kung masibu si Trump, di makimbitiaray. Si sagyang kaya di kambitiaray na man na close monitor yakin niya Trump, kung matigin na ma-involve sa nga bitiara. Saying I spoke with him a half dozen times. A dozen times during the negotiation. Kauto, man na niya na di sila ko ni tuwag sa man na niya na madarla diran di ka pa ka kung maasisiyan si Trump. Ay man na niya na time to time na ipaguda sirang Trump. The negotiations began at the level of manned delegations before moving a technical and exec committees, including economic, military, legal, and nuclear specialists. Tasnim reported that the expert-level discussion tested for more than 2 hours within the broader of negotiation marathon, reflecting the complexity of the issue under decision. Ay man na niyan na ginagawa na the negotiation began at the level of main delegation before moving to technical and expert committee, including economic, military. Man na niya penutul nira nagyang utwa kaya po na utakwan. Bitiara, shout out Abu Al-Hare. Bitiara sa kaya preparaduira no. Iranian Foreign Minister spokesman Ismail Baqi said the talks lasted between 24 hours and 25 hours in total and include both areas of agreement and understanding resolve disputes. We have reached an understanding on number of issues, he said, adding that there were differences of opinion on 2 to 3 important matters. Siya man na niya, nagyang ako na 2
udi na telo ayaman na niyan na dairan kasinabuto ya dua. No, sama no to na gito. Strait of Hormuz ang unang nuclear facilities. No timeline has been announced for a new round of negotiation. Ayaman na niyan na basiran miya kang ganata sa dasiradid na kaya pasadan. Sa bapiapan so dapat na tigiran ayaman na niyan na miyatero a second round of negotiation. So kukuma kuan ay miyada ka dapat na schedule o pamakaad na panegosita nun agyang kayamanan niya na Pakistan ay akiyalay niya nun o pamaka ma-extend na kapakaya kuan ayamanan niya na makapagayon nakagidid na mele Pakistan pamana didin pa siya kini Vice President Devans na din yan pakaitwas ayamanan niya na babasaliran. Shout out sa 692 viewers. Sudah si pinagi maka-share na share niya ng kabar sa Basamrana. Oh, anta nung makadagal. A source closely to the Iranian negotiation team told Fast News Agency that the U.S. delegation appeared to be looking for a pretext to exit the talks, adding that Iran currently has no plan to engage in another round. How to? A source close to the Iranian negotiation team told Far News Agency, U.S. delegation appear to be looking for pretext to exit the talks. Miyatir wag yan kaya ayaman na niyan na Far News Agency, agyan ako na Amerika, na yakaileron na dataro ayaman na niyan na pag-exit siran, sagyang utabitiara, kagi di sirang bupa ka decide, kasi Trump na akuan, ayaw mapunayaw. Sudah taro ayaman na niya na pinili agyang kaya Amerika sa basiran din makawa. Basiran din maka ayaman na niya na makabelag. Why? Adding that Iran currently has no plan na iman to atigyan agyang Iran na da plano Iran. Uba ayaman na niya na iputop man agyang kaya ayaman na niya na negosasyon. Al-Mayadin Bureau Chief, Pakistan reported that the U.S. delegation departed Islamabad immediately after the talk concluded. Iran source emphasized that Tehran is not under pressure to rush into an agreement. Ayaman na niya na Peter agyang Al-Mayadin, agyang ako na Bureau Chief sa Pakistan reported the U.S. delegation departed from Islamabad immediately after the talks concluded. Ayaman na niya na right after na din nakata si Roll Smile are Big Boss. Na 100 star. Okay na gyanan Big Boss. Ayaman na niyan na datara ki okuan minggugaan na nga Amerika. Ore na tingin kaya pasad na yaman na niyan na niya lagu isiran din. Iranian source emphasized that Tehran is not under pressure to the rush into a agreement. Uwi datigyan agyang report. Agyang atigyan na Iran na kenabasiran under pressure, kenabasiran mapapressure, udi na badaabayran ikaawan, kagiyamanan yan na damitaros, kaya pasadan sa nga makambubala. Iran is no hurry. An informed source said, warning that nothing will change regarding the Strait of Hormuz until the United States agrees to a reasonable agreement. Miyatero siya agyang kaya Iran na kanabatigyan ding gugan. Agyang kaya Iran, saya mana niyan na warning that nothing will change. Kanabading gugan agyang kaya Iran. Are Roll Smile, Big Boss. Ayaw mana niyan na kanabading gugan agyang kaya Iran sa bumasispair. Why? Besides, sama na tigyan na so status agyang kaya Strait of Hormuz. Ayaw mana niyan na gyutudin sa did na tigyan na inikaalin yan. Until the tama na tigyan, ay pagmi naging Iran, na did na inikaalin. O kakukontrola mi si saging Strait of Hormuz, sagitod ni mitataros agyang kaya kapapantagan. Taman sa yamanan niya nagya United States of America, why na disiran state agrees to a reasonable agreement. Taman sa akapasadan udi na akapasadan si sagyang kaya Amerika na uging Iran. Da siya kay mabitira nga Lebanon, apipikiran tano to na Lebanon na bitira nakate doon bedo mga minor buto Lebanon. Tasnim reported that the Iranian delegation believe Washington needs
the talks more, particularly to repair its international standing following the war. Peter, wag yung atas ni, mamaya panutulag yung ikon na ayaman na niyan na Iranian delegation believes Washington need to talks more. Ayaman na niyan na ari kagawad boss, kataba si kagawad. Basta na may lay kagawad na secondary yan. To na readid na minibagu star sender. Kaya bubko batesya na si Rosmay lagu si Ikuan. Anwar Adam, agu si kagawad. Ano sa mga pagtan? Iranian official reiterated that diplomacy remain an open path, but its success depend on what Baqi described as the seriousness and good faith of the opposing side and its willingness to accept Iran's legitimate rights and interests. Shout out Anwar Adam sa 50 stars. Naisin na rin ako, mapya. Ay man na niyan na Peter wag yung Iran na remain. Shout out sa 700 live views, 704. Kaya nga ikaw na Iran, na man na niyan na tetak na siran, why sa ubod na po ko manegosasyon, na ayam udi na diplomacy, why? Lagi nga Iran na tetak na siran, open siran, si kuya man na niyan na mga bitira, ugay da tigagyang kaya man na niyan, na Iran, na particular siya kini Baqi, na why? Na Peter yan natigin na yung Iran na tetak na open si kuya man na niyan na negotiation uwi datigin na si ko negotiation na serious a negotiation aso interest udi na kapiyaan na giyang kaya madaklataw sa giyang Iran na pag-accept no yaman na niyan na ipendulo na ami so ginan katero agyang Iran last statement ran sa kabar sa Basa Maranaw. So, undo tadatar naging kabar. Why? Katay sa giyang CNN, deadlock on Strait of Hormuz and Iranian nuclear stockpile lead impasse. Per officials, Peter wag yang yaman niya na CNN entering this week in high-stake talk in Pakistan. American official identify a number of key areas where they need to see progress to declare the success. After hours of talks, stretching into the early morning, the US and Iranian negotiation teams had reached an impasse on several of those critical points according to the people familiar with the discussion. For the US, Tehran refusal to reopen the Strait of Hormuz and give up its stockpile of highly enriched uranium were non-starters. Kauto. Detar na Peter wag yung kayamanan yan na CNN. Yang iko na Amerika ug yang kayamanan niya na Iran na miya didlak. Ayamanan niya na didlak na miteman. Ayamanan niya na siya kini na di pagisig na di pagabante. Si mao siya kini na di pagisig na di pagabante. Miya didlak siran sa giyang kaya usapan sa Strait of Hormuz way sa kapagupiniron agug yang kaya nuclear stockpile. Agyang kaya Iran na kuha na Amerika. Gitu tigiran at termo na gyang Iran na illogical, tripping, o di na dream, kanaba, termirano na illogical lagu, tanapa na uta pada termirano. So ay tigin na, for the US, Tehran refusal to reopen Strait of Hormuz and give up a stockpile, kauto. Ay man na dininay, renefuse sa giyang Iran. Agyang Amerika nakabain na pagupinan na giyang Strait of Hormuz. Ugid, na giyang kaya Iran na pagyugugid na nakabasi, ad na regulation pa ma. Kana ba, ana regulation. Agyang stockpile, agyang enrichment. Man, agyang kaya nuclear enrichment, agyang kaya ko, nakuha na Amerika. Without those ensure resolved, Iran demands US left sanction and unfreeze billion of dollars and frozen asset also meet a dead end. Ano to? Causing both sides of declared the marathon talks. So, pwede siya tigyan, without those issues resolved, Iran's demand the US left sanction and unfreeze billions of dollars in a frozen asset also meet a dead end. So sabab sa kaya failure agi ang auto adua
Nagyang kay man na sanction, why? Na miya failure pan. Ugid na miyaw na sukyatero ni Trump, pagyug siran sa giyang kaya freeze asset by Iran, so pera kira, kung miya panutulang nga gaya, billions. Na miya ngunot tagyang kaya Amerika. Siko katero irang mga interview. Ugid na man to mitana, midar pa na dasiran pan pagayon. Dini na mambu nga Amerika, agyang kaya kakuha sa sanction sa Iran, au ka sanction siko dumano to sanction na minipataw kiran naman na niyan na sanction siko kapupasa agu sanction siko kapuprisa sa na pera ka pamera kagi nga Iran billions yaw na sukya panutulak nung kagay. Some official pointed si tanon ko sa nga CNN. Some official pointed to a fundamental difference sa negotiation style and internal data book ya. The main areas President Donald Trump desire for the main areas of Iranian resistance is nuclear program and Strait. Each present unique challenge for the US. Sama no to na giyang ako na iniopera giyang kaya Iran may pantag sa nuclear program Iran nagusa nga Strait of Hormuz why na it is a challenge paman na di ka baya agyang kaya Amerika. Both sides presented offer meant to resolve the nuclear issue during the talks, officials said. Trump has previously claimed the US and Iran would work together to remove the he called the nuclear dust through Iran appear unmoved. Ay man niyan na gito. Mincha pat gyang abot side na mga offer Iran ana man niyan na barang-barang opera gyang Iran na aguging Amerika na depan did makapagayon. The Strait of Hormuz present a news problem. Iran keep the channel open. Detard na kaya gingaya kwan. Only checking of tanker. Suginan. Miyadak na kala news kaya BBC nandeta-detar sa uni. Deta-detar sa uni. Iran negotiation team left Islamabad after more than talks with the US failed to yield. So deta-detar CNN, BBC, Iran agyang kaya kuan the Wall Street Journal datard mambuya ang arkiran. President Trump said the US Navy would begin blocking any and all ship trying to enter leave the Strait of Hormuz after peace talk with Iran collapsed this weekend. President Trump Navy will begin blocking any all ship trying to enter or leave Strait of Hormuz after peace talks with Iran collapsed this. Sama na ako na masusuanan. Nasukya collapse aging abitiara, nagyang kaya Amerika na duminiploy siran sa Madakla Nabal, san sa nakaragatan, san sa India. Why? Abila kira nagyang Strait of Hormuz, ada pa kaliw niran, naguda pa kasolid niran. Win nakagiawatan niran, kung sari ubayan o ubayan na. Vice President J.D. Vance said that two sides failed to reach agreement during the marathon negotiation because Tehran refused to give up its pursuit of nuclear weapons. Pero nga si J.D. Vance na yaman na niya na failure ko niya. Agyang negotiation sabab sa agyang kaya yaman na niya na Iran na diran ipangunot so kabaya ang Amerika may pantag sa agyang kaya nuclear enrichment. Vance flowback paulit-ulit lagi niya nga kwan. Rubo miya tama naging mga pagari.